bethu enkosini. Kabalwa lengolo la tshebeletso letsatsi la kajeno. Siyofundelwa incwadi yanamhlanje. Mangolo a mabedi. Incwadi zimbili. Lengolo la pele. Incwadi yokuqala. Ka le fumana bukeng ya Marena a bobedi. Siyithola encwadini yamakhosi wesibili. Yona e tla balwa ho tloha temaneng ya 18 ho fella 19. Izawufundwa kusuka endimaneni ka-18 kuphelela ku-19. 17 ho ya ho 18. Ukusuka ku-17 kufika ku-18. Lengolo le tla balwa ka maleme a mabedi. Incwadi yofundwa ngamalimi amabili. Le tla balwa ka Sesotho. Lizawufundwa Le ngesisuthu. boele le balwe ka Sezulu. Lifundwe ngesizulu. Ebe re a rapela. Bese siyathandaza. Re boele re bale lengolo la bobedi. Kuphindwe kufunde incwadi yesibili. Lona re tla le fumana bukeng ya Mateo kgaolo ya bosupa. Siyayithola encwadini kaMateyu chapter 7. Yona e tla balwa ka temana e le nngwe fela temana ya 12. Izofundwa endimaneni ka-12. Le lona le tla balwa ka maleme a mabedi. Nayo le ncwadi yofundwa ngamalimi amabili. Tla balwa ka Sesotho le kapa Sezulu kapa Sexhosa. Izawufundwa ngelilimi lesisuthu nesizulu oke ngesixhosa. Abe se re behang babadi ka dithapelo. Siyobeka abafundi bethu enkosini Ba re ngomthandazo. balle mangolo ana. Bafunde le ncwadi lezo. Upa di ditsebe tsa moya haholo. Sicele kanye neendlebe zikamoya Utlwe kakhulu mangolo ana ha ba. ukuzwa le ncwadi uma Ba zesifundwa. re beheng babadi ka thapelo. Asibabekeni ngomthandazo. Ya babe ya bahlanka ba Gauteng.